Misa yo kushabira umuhereza wa Ruhanga the Most Reverend Paul Kamuza Bakyenga ora Aakibiishopu yahuumuriza w'itware rya Mbarara yayibemberwa ishabarisa w'itware rya Mbarara Lambert bintu umugisha owahisi yo kushasha kwe no kwekerezia yona abanyabuzare bo mugenzi kandi atugakire ashangashemerirwe twaganira twasimburana kabulijo atwe kuyaga and the last words we said were it shall be well. Ishabarisa yasima bamureberire na munongo bwa rwara okwihebero mwenda byo kwikumine mwako guhwire okisiyebero bena byo kukubanza obuyahikana oxygen mu irwaro rya Nsambya ya ribyo kujalitu twajya nawe twashika nawe twarana nawe yakubatiza yabakita yashendereza yabashendereza bakufire ya Thomas Akaramenti kunga ubuye kwakire nawe kumuntu watungire icyonje cyo muntu yashasha yagira ngo akahereza Ruhanga yahika kushasha kandi akaherera ukumukirizi ya Nyamitanga ahabiro bitano byo kwakano mu misa y'amajuta aho yasimira abakristo kumushabira kabaje andira tokure gukundi atamagara gandi ndagumwire kawantire kire kukumura ubwire bona abaragerata nayihereza abantu nagenda kugira ngo rangira ikigambo cya Ruhanga mwe n'ahantu nayika kunga kabatakwefuza Lambert yagira ngo Bakyenga amagaraje gona akagahereza Kristo kandi neco kurebera wahabikiriza kandi mwe tushabira abekaye shabire Ezeya ngaho yaruga tumu kwera mukama atumuze nateza natwisa icyo kigambo kumushendekereraje umusinge Aakibiishopu Bakyenga atukorera ibintu byingi abe atwegise dini impuhe yatwegesa ibintu birungi yakora ebyentunguka omwaki dayisisi yitu bwitware ryitu rya Mbarara ebyentunguka na muno okutungura ikigambo cya Ruhanga yayongera yashaba bikirizo kugumana bamushabira kandi bagumene becumintereza habyegeso by'obutwire Aakibiishopu Paul Kamuza Bakyenga akazarwa 2023 byo kwezi kwa mukaga omwaka gwa 2024 omurubumbirigara omparishi ya Kitabi akatunga ubusaserdota ine myaka 27 aha parishi ya Mushanga aha 2011 byo kwezi kwa Mushanju omwaka gwa 2071 aha 2023 byo kwezi kwa 11 omwaka gwa 2091 nobwo ahungura Bishop Kakubi rera habiro bibiri byo kwezi ko kubanza omwaka gwa 2099 yatoranwa papa okubisha barisa w'itware rya Mbarara okusya habiro bitano byo kwezi kwa kana omwaka gwa 2020 obwahumura obuhereza bwo mu itware ubwa nyuma yo kumara imyaka 5 n'ebiro mu busaserdot hamwe n'imyaka 3 mu bwa bishop Aakibiishopu Paul Kamuza Bakyenga naija kuziyuko mu Kiliziya ya Nyamitanga ahasande 2023 byo kwezi kwa Mushanju omwaka gwa 2023 ahabwa TV West nda Aidan Bataringaya.